naran Maasai enkiti mataro ndogo eji yo baba mikira pepukunye ilo tenkaji lotii omadake so ore tiatua ina rishata paalotu papa ajoki paalo maigeri namayieu naa apa nanu ina sikuwa nayieu amu ore enduata ai naa kadolta ake nanu ajo eranyare etii pooki toki ai ina nanu ayieu ninye duo eyieu oltau lai ijo emadol naa ore sii aitoki maata otherwise yiolo ajo indim oshi ataa iyata te maisha ai option nijo kaidim ataa kaas ena naa option kake maata naapa pi igira aanyu ena maata so ore tina rishata naajokini shomo mingeri te show naany pi nelo enkolong nabo aranya nelotu papai nailepilepaki oleng ajoki tenitu ias nejia naadek tenitu ias nejia naadung inkopit igira naadek naadekita ore ake najoki sawa haina shida kake maikaja malo taapi maasita nejia paa migira aliki ajo kaata dee enduata eranyare eyiolo dii amu aidipa taa ataranya aidipa ataranya aata isinkolioitin waare kuna nyimbo mbili ore tiatua ina rishata ore paany nemeyieu naa paany oltasat ena najito nanu maagira aelewanye neeku tumekosa maelewano itu kielewano oninye ore nelotu naa yeyio ore peelotu yeyio peening ena story peejo ejo etejo oltasat kaadek neiba oleng nelotu entasat nairorie ore naake pairorie naany aning pi ore paadol ajo atanya aning neeku keishirita entasat ore paadol ajo keishirita entasat najo hapana wacha niende kitu imekuwa serious wacha niende nalo kake metii oltau lai mayieu nalo olapa itu itabaya olapa 3 weeks nalo maigeri ore paigeri metii tine toki aipang'aki Enkai ore ele paastai oewuo ilanyawa duo otii esiai ashari nelotu ore piinepu iyiok pokira nejo intae dii ilaranyak kalo esiapirdi tentae naa kuldo aare egira aikaja almusumus ninche ing'orita mejito nanu kake aitokito nanu nkonyek keyie neeku ele etaa ninye what amu ore nye kwanza vile nimefaa aata enkiti shati naa kipololi enkiti tene naata enkiti loo naibor olamuka tumetoka pale Kiang'a kebol entoki enamuka metapololo duo mission tenda tendewueji naa nanu yiolo ajo ayaitai enkaji guest VIP Mary wa oltung'ani liabori hapo otii ina table liabori IMCA Mary lekano ninye ake niting ore taa paitijing'uni ena room nijo ning'asia iltung'anak ijo keeta iltung'anak surprise kang'ae loitijing'uni enewueji ore naa peeku erishata naisettle entumo eetuo irkituak nejo kiata duo guest artist eng'ae dii guest nanu paakipotuni enkiti tung'ani naa esiapirdi olekake naa iyata inakata siapirdi maata kaata duo siapirdi amu ore naa shai aing'oru iyata siapirdi inakata mpaka namuka anyang'iyie duo siapirdi inyi ake kilo taata Enkai adumu ore ake nanu kibaya ena event paishoru mataranya namaata smartphone kaata enkiti kadunda nijoki oltung'ani nchukue enkiti kadunda najoki nayaki ol DJ duo metipika osinkolio ore naake paayaki ele tung'ani otii vyombo ning'or ake neo najoki bro toa tu memory iluso hops amu ore ninye ena kiti kadunda etadanya tenaalo nemeibung naa vizuri neeku anaona kama haitashika nejo ya memory mara ntai memory ore ake peekintai memory bahati ya Mungu nepi laptop kakubali kucheza tapala metipika osinkolio namaata natii kelele nyingi kaishooki taake microphone naajoki mpafoma katejo ake kaaji Joseph napik osinkolio amu itu nyaaka nanu aitashe tedukuya iltung'anak oba nejia nepiki osinkolio ore ake peepiki ele sinkolio Mary nedot enkop nelotu omom Enkai naa itu adol omon neji ina kenyakua taa digital enkishon ng'ejuk natarruoyie mokure eureyie Enkai neimin enkanyit orkumok mwetushule taa tenkop meorio oloiruko oleitu na peemagira ajoito oyie taa enkop esiapirdi
Olaingurani le Mary Supet show supa oleng enkolong etata agira airoroki nagira aitomon enarishata sidai nikijo Mary Supet inspiring lives. Ore tenarishata oshiake olainining'oni naa erishata olaingurani le Mary Supet erishata nikintukuj iyie nikiliki iyie ajo inawezekana. Yiolo ajo ebaiki nigira aing'or iyiok nidol tena mwisho maisha, nidol tena itabayie mwisho, nidol tena meeta entoki nemidimayu. Ore oshiake oltung'ani layau nanu tene naa oltung'ani apa sininye oimayie enyamali, oimayie nchidai, oota esafari naimayie tiatua enkishui lakini neng'iri netu iting' osiligi ompaka naa nebau enewueji. Naa ina peegira aton tele orika le Mary Supet show peetum atoliki iyiok enkatini enye, neliki iyiok imbaa naitaasa Enkai amu ore maisha naa esafari. Mikiini ake duo taata niaku or-president, esafari. Na ina ore kuna Gen Z, ore kuna kera, ore kulo tung'anak lekuna olong'i mekure eyiolo ajo maisha naa esafari. Ore maisha naa esafari, ketii enkolong sidai, netii enkolong nining'ito ajo mee sidai, ketii enkolong naimi enkop naisiasha, netii enkolong naimi enkop nasur, netii enkolong naimi ildonyo, netii enkolong naimi ewueji neme ildonyo. Neeku it's a journey. Na ina pee ore toorishat pookin kishaa nikisilig Enkai, kishaa naa Enkai kiing'or, misilig aikata oltung'ani amu misiligayu oltung'ani. Ore entoki najoki ena Mary Supet show naa nchere don't ever trust in any man. Even David said, etejo Daudi nchere kedia oltung'ani oisilig oltung'ani, kedia oloisilig ilaiguanak. Don't, Enkai akeyie ng'ura nintegemea Enkai toontokitin pookin naa kilo ninye Enkai alo aret. Naa kashipa taata amu kiata osinka lenkai ing'ua Narok. Watu wa Narok mko wapi? Kiata osinka lenkai omayian oleng, naa kilo aliki iyiok enkarna enye, kayiolo ajo iyiolo isinkolioitin lenyenak otaranya kake etaranya kake keeta esafari, keeta mbaa naitaasa Enkai ompaka nebau ewueji netabaua. Neeku kaloito aitoomon nagira ake ajoki subscribe to my YouTube channel, nesapoto dii iyiok kulo maasai. Supporters. Iyiolo nanu kadol iloreren tenewueji egira aisupport, nisulaki kulo looji irkokoyo, nisupport iltung'anak lenye oleng. Nisupport inchaneli naijo kuna. Esupportoki iyiok amu inakata sii iyiok kidumunye. Kira nkera inyi. Kore tenakata ena production ai, for me to be able to bring more people amu kijoki kesidai ena show ino. Kake for me to be able paayau iltung'anak more, kaata iltung'anak le camera laa kaifaa nalak, naata iltung'anak le editors, naata ositima lolak, naata ntokitin kumok naifaa nalak olaing'urani le Mary Supet show. Neeku agira ake aomon ajoki tenikitamayiana ena kipindi ang' Mary, ng'oru namba ainei, tooshokoki olainining'oni lai, olaing'urani lai, nisupport ena siai Enkai. Labda ikijo Mary, kai taata namoki alak camera person ino erishata pookin niata episode. Arashu kayieu nalak ositima, arashu kayieu naas ena na Mungu akubariki sana. Neeku kaloito aitoomon mtumishi wa Mungu kaaji nanu Mary Supet eneleshao aka nayau osimu. Neeku ninterutua apuo revival itii ake sukuul. Iya. Elotu naa neesi revival te kanisa natii elatia tinewueji ang'. Nalo revival nalajito kaloito taata airuku. Tenda koka. Nekipuo ore pee kipuo. Bahati mbaya itu ninye ele pastai idipa mahubiri. Niripotisho. Enkai nayieu nejo. Itu ejo. Asha naa sinanu pee adol ajo itu ejo. Nalotu. Nejo kanyioo iyieu naomonoki enakata pee eomonokini iltung'anak. Ajo kayieu najo. Naomonoki. Eleleki Enkai. That was my beginning of my journey to salvation. Wow. Nang'amaa te Enkai kwanzia inakata. Naitoki taake itu ninye abik oleng. Majo keishunye olari. Baada ya hiyo nikakuja nikaanza kufikiria kuimba. Natadamu taata atii primary. Kiata apa iltung'anak likimbung'ita enkaina naidolta akeyie. Ore taa nanu naa aata laranyak lagira aduaya lanyor esiai naasita. Kake maata olanotore laidim ataa kaimenta ashu autaki wantuduku ashu eranyare. Neeku maata oltung'ani close oleng laidim atuutai. Kake iyieu ena toki. Ayieu oleng. Naa igira aomon Enkai tenaa. Aomonito tukul amu kayieu naa kaata enduata. Kake maata oltung'ani laidim aibung'a enkaina matabaiki. Amu ore inakata mee kumok sii duo laranyak oleng. Sio wengi sana. Tena mara sii oltung'ani naa nai oota enkidimata nabaikinye aranyie netii lotii. Neeku ilikuwa ni challenge fulani. Amu ore kulo tung'anak naa ketii taa kake meeta eninko pee ebaiki. Okay, naiteru taa ore inakata naipang'unye enduata najo ayieu naiteru arany.
ore tinewueji nanoto challenges. Kanyo? Ore paiteru na chairman lorbarnot aiteru ajo kayieu narany te kanisa nagil tau pilalai maatiaka ang'asa aing'oru esinyatisho nairut oleng edol apa nameles mayiolo nairut amu atejo amaa kanyoo sa atoduaki ele tung'ani netu naa sii aitoki awaliki baadaye kake aitalamayie naa amu atiakaki direct menemputunye shida meri tenadol naaji ajo miwaan tene oleng enaa maidim ake atiaki direct mirai esidai kaing'oru naiko paya approach paitabaya naa point so nadol ajo eyieu akeyie agilata tina rishata niasa karudi nyumbani ajoki yeyio ele nye naitagolo penyo amu etejo kidimayu kake ore shida miata naa ropiyiani kiata ropiyiani nikinterunye ena siai ajo aliki papai nejo midimayu ina siai kanyo amu ama ake sukuul naa ilo ashu eranyare neeku tang'asa isumayu amu atanite sukuul ore piindip ninteru inankae siai namayieu naa apa nanu amu aton arumito naa toki nemaisho mataanyu ena rishata najito ninye kake naisho Enkai aning'ito naake ajo ayieu oleng aata mpaka sinkolioitin naigero dii sinkolioitin kumok ata ore ina rishata aiteru aigero sinkolioitin 4 kake metii obo meeta olairekoda ore tiatua ina rishata Mary nelotu naa ni happen najoki najaliki ele reverend apa le kanisa amu atanapa orpastai ninye inakata naa ninye kashomo airuaya ninye ajoki kidimayu kake itu sinye aibung' Enkai naa meeta hatua yoyote nawa ketejo kidimayu kake ore Mary challenges naata iltung'anak kumok oleng naa challenge eropiyia amu ore music naa keyieu eranyare keyieu ropiyiani midimayu metii ropiyiani piipi nemelakwanikino doi esiai niasita iyie amu miindim ashomo metii financial so ilikuwa ni challenge kwangu amu tenemutu taa paata ninye ropiyiani naton maitoki aomonisho milo nye ajoki oltung'ani aipang' ake nalo studio kake ore tina netii apa sinye oloirua ajo mitodolu enaa kenduata ajo sidai neeku enyok apa sinye ejo ayau iloketa ore naa paaliki ele pastai nepuo ninche niro ele chairman naa kajo ore ele chairman nitu itobirr amu kajo eeta lomon oonyita ninche orpastai lemayiolo nanu neji ore tenaikoni ore nanu amu kira apa aare ilaranyak oipang'utua kaata apa likae shore lai likimpang'utua pokira are ayieu nikirany nejo ore kulo aranyak naa mpaka nejing' atua kwaya eeta apa kwaya neji mpaka peejing' ina kwaya peeng'as abulu tiatua kwaya peetum eng'as adol peetum ashom atarany kulo sinkolioitin lenye namayieu naa nanu kwaya mayieu pii kama sinkolioitin linonok kulo ake tenakata laijo kulo lenkikoo eketii lenkiterunoto eeta apa lenkiterunoto kulikae kumok nelelek itu kake mekumok amu kajo ore ataranya sinkolioitin okuni ake itu ening'oyu kake ore osinkolio le 4 kakuja ikasikika sana neeku naa etayiolito pooking'ae so ore tina rishata nalotu naisho Enkai enashe amu alotu doi naigerisho aigeroki doi resho amu aimayie taa akeyie enkima sapuk oleng amu eedo oleng tolimu akeyie amu kinining'ito ore kulo wanataka sana kujua juu ore enkishui ino naa kegira arrep Enkai kweli ore tiatua ina rishata Mary nalotu naa ore paalotu aiteru arany naimaa olarrabal sapuk amu ore peekipuo studio nikipuo airecord ore peekirecord ore apa ele friend lai likiboita naa ninye kashomo kigero te show nitoki apa sinye aaku kegol amu meeta ng'otonye meeta menye neeku oltung'ani taata laa kooki kake kaata nanu intoiwuo ore tiatua ina rishata nikipuo studio nikimpanga akeyie nikipuo amanmanare taon ajo kai oshi etii studio neranyieki ometuutakini iyiok nekipuo nikijing' studio ore peekijo matijing' bahati ketii ormaasani ore apa olopeny ena studio naa ormaasani ekiyieu iyiok niranyaranya iropiyiani aja duo osinkolio neliki iyiok apa iropiyiani naitalauni amu ore apa inakata naa nkiek are daa osinkolio ichip ninye apa inakata kake egol naa ore kuna kiek are egol apake sinye nena kupata hiyo pesa ni shida so ore tiatua ina rishata nikipuo nikirany ore peekirany nikintayu kulo sinkolioitin ajo mokure taa duo kintayu kandunani
dongi ya eneo ya gezi simu ngai ni ngamiamini ajo kadenga wimbo ni yako imeamini so ni kubonu ole le kubonu level sani inderunye lo nyorra ngai bare ni ya lo ndo dra masa yeno golta yola ajo meri oltung'ani iteru ara shumata tiabori iteru ni pooki ng'ae nilepu so nikipuo nikining'u najo oltung'ani kai etii Liverpool nikipuo taata aikisie kulo sinkolioitin wow nikining'u ajo etii kanisa naata Liverpool natii naa kelau a very big distance ore iltung'anak ooyiolou ene Karakala etii Liverpool natii inakop Karakala from Ewuaso kajo ore toonkejek tenilo duo amu kutoka ololtoro amu keji ene nikitii ololtoro nilo naa Ewuaso naa distance ninye etii nkang'itie so ore kuanzia inewueji naa ilo 2 hours toonkejek ninyorororo naaduo nikidumunye neeku bahati naa kira naaduo irbanot nepuo kinene chwa nikipuo kitipikaki ntokitin nkang'itie nikinteru esafari nikipuo mpaka Ewuaso kanisa ore peekipuo ore ele program ogira arikoo nikimpuo nikijoki kira taa yiok ilaranyak enchoo yiok nafasi maikunaji matarany eton anda lopoito nkasare yiok naa toomonu nafasi so ore duo tempirisha Enkai nisho nejoiti atoning'o eji etii ilaranyak etii irbarnot oogira aiteru aarany otii enewueji neeku ekincho nejo washirika oleng enchoo asi nishori yiok matarany ele nikirany ntoo maidipa kajo kitau kake ore duo enkipidoto amu ijo dii enkipidoto esapuk nakata meetai ake neret yiok Enkai ore peekipuku tina Liverpool nikishukunye nikiponu nebau naa Sunday piipuo naaduo kanisa mekimusa ajo kebau ena Sunday ore peebau ena Sunday mayiolo nanu ning'iki ajo kinkunaja kitaranya neji kitoning'o ajo etii irbarnot ooshomoita aara nemetii orusa lorpastai nemetii orusa le chama lorbarnot aa ninye olarikoni lenye oyieu kwanza ni kukosa heshima neng'asi taa tinakata aaku ketipikaki yiok vita kuanzia wakati huo nejokini ntae mikoni neji enchoti ninye matoning kulo sinkolioitin lenye nishori yiok nafasi ore paishori ara ole kwanza amu nanu ole dukuya nikimu oloirua Mary aitoki aaku ol DJ nishakinye ele DJ nikoroga vyombo nepik bass flat paa kepik high full aiset duo pii metaa taata kedar vyombo asi ore naa peedar imashinini nemeyiolo naa ninche irmaasai lang kanyoo naa yiolo naji nejo kilome kaja etii osinko emilikiti nkunakine neranyieki entayu oi entayu enyaki encha ele naa inye kash eji manyaki aisholo neji ake nejo the same ening'or taa challenges enaduo setting naa natii emashini neji kulo menyanyuk ake nebo entelio naa yiok enepuoi aarany neimin inoolong ore peeimin inoolong nepiki yiok entumo nejokini yiok emidolta ajo torrok osinkolio linyi oleng mikiyieu aikata ning'iligili apuo aarany itu ing'oruru eutaroto kwanza kanyoo apa enyamali kweli olom ake duo eewuo olom ake otamanya sinche iltung'anak so ore tiatua ina rishata nikimpang'u najoki ele alashe likiboita amaa doi yiolo sidan kulo sinkolioitin nanapa olong kiranyita tenapa anisa nejo mayiolo paa maasa naa expired taduo sinkolioitin hadi zili expire miyiolo naa nikijo lelek aasa ina torrono neeku eishunye apa kinamba ake duo osinkolio neyiala kumbe mee nejia naa etiu nelusoo ina olong naa ore oshi enduata Mary egira aiteru naa kitanyamalisho etiu enaa enkitoo nasaisai meeta eseriani kening peewoj koon nening peeloolo nejalo nening peeton nejaton nening peitashe kake meeta eneishaa ore peebau aitoki enkae Jumapili naewuo niking'oru ai anisa amu nalo nanu ai anisa metii apa ninye amu etiakorito lenye milo ai anisa kaata enayieu nias alo ai anisa natii ine naishori nafasi ore paarany nepuku osinkolio sawa nayiolou taa ele naitagol lolo amu atamayiana taa lolo doi ole natum for the first time inkeek ong'uan natamayiana ena anisa asi
ole naishangai enashe ore tatii atua ina rishata naa yiolou ajo ende wueji apa etii nyoo etii shida netii shoo itupukuo school eton itu alo eton atii sukuul bado naendelea na shule ore tiatua ina rishata nalotu naa omatabai class 8 ore paabaya class 8 naitoki atumore tine challenge sapuk oleng amu ore papa netiu enaa etadoyie inakata amu keeta apa nkulie kera kumok oleng naagira aisuma neeku melelek naadi nemegol duo apake sininye naajo ore taata abaiki ene etaa golo elototo ene esukuul naa ore tenanu ata agira aisuma yiolo entoki naji maata hopes aewuo agila taupi atii class 7 kakara apake olairukoni amu ore tesukuul naa kara chairman le CU ore paabau class 7 naaku head boy at the same time eton ake nanu chairman le CU ajo ninye nkera pastor ore naa tiatua ina rishata nalotu ore paidip class 8 neetaa apa one of my brothers lataa ninye ore ninye naa ormalimui igero ninye te sirkali ni mwalimu kake eton ake egira sinye aiteru maisha tina rishata natumore taake challenge baada amu atala naa entoki naisumare nitu toki aendelea alo dukuya ore naake pee idipayu ina naiting'o osiligi pi nejo yeyio kalo alo aing'oru entoki naisumare najo kamaa taa enilo aing'oru najing enikiadmitie matijing'a form 1 namaata entoki naendeleayie nenyoo nalak fees najo tapala meekire aendelea nanu kara nanu tiang aimayie apake challenges amu kegol apake maisha atii primary amu kang'as alo kalo Saturday o Sunday jioni maigeri etii hoteli naa miai uni alaki tenkolong paaya nkeri endaa amu nanu ntoto ina neeku nanu naa egira aing'or kagira aitegemea tormarei so neeku naa tenajo awosh na hesabu ajo amaa tenkang naa nanu ogira aitoti nkera mayieu kwanza nang'as alo ina sukuul watakuwa nakula nini najo ore nanu entoki naas naa paiteru maisha tenkoitoi naba enaa naidimayu nafanya solo yoyote yenye itawezekana so ore tiatua ina rishata naipang'u ore paipang'u etu naitoki alo sukuul kake ore tilo ari nataa naa oltung'ani laijo meeta pishoto aata naa esiai natii amu ore apa ena siai naa weekends ake eesi ena e hoteli okay naa ore naa pee ebau ina rishata nadol ajo maata hopes magira aendelea sukuul naaku ilo tung'ani ogira ake aton tiang ijo kara idol maata esiai naas nanyorr apake eranyare kaata enkiti ufai naa kaboloki ake nalo ainining naata bible agira aisumisuma polepole nara creative kara creative Mary ore nanu naweza kuimba vile huko Rura vile umefaa mpaka vile unaniona hadi mara nyingi vile huko wow kwa kutunga naweza tunga vibaya sana ara na mtunzi mzuri so ore tiatua na rishata ara kesingoleno oleng ore taata nkolong tanaron tentable wanawa ira habara singoleno naja one full na nikiri pokoro iset kila kitu iko so ore na rishata na idol tabla sinya baba na mara nasira ero sinye ero na ero do fight everywhere possible nara no ngal midim duwa wala rabala mara duwa sinanu toki angayya woni nyalda bara la inda gol azora walda sar wori na be kingerira taundarare minyamwa ranyandare pikumo homo mingere taundarare na mayu naina ajo medimai baigere resho amayu na nejo neako perona ketia atona kepesho nikibongoro walda satini ndio bonga baba newe miyu baba yesho yila mayina misho anaranyare nyanayu na mara na rinto nderu mera ndo ngile record mara ndo na like kage yale nduata are ndo na singolo ngumo ni run full time but singeweza ore yaro na rishara na imoru burgele meri neloro burgele ina kara sabugole no ore na ikononye ayo mpaka na rumo mangari kumogole mayo lagi yo la yara ngiti situation na ira maisha na kiake nikidumakino mangari limiyo le ningwa pesho gamu mara nyolo lege ama nyona ngorani ama anyi woro na ira ngiri gara na dropa mara ngiri drop out ne mara drop out nikigira yar
Naatae Amu kitodolu ajo kesapuk entaisere. Kake maata sii toki nalio. Enaidim atejo ore oloirua kedolu enkisula oltung'ani etanalaa oleng. Amu kagira sinanu aijiuliza najo hawa why kanyoo? Why are they fighting me? Naa karaki naa maata ninye nanu toki kanyor ninye akaraki nanu. Wow. Naa kara ninye nanu lusa. Kainko piilo alo aidefeat oltung'ani laa ore ninye meeta duo ninye shoto. Neeku ing'asieyie. Mikitoni aimaki iltung'anak. Aimaki nejing awosho itoning'o toi. Alafu ore apa Mary aitoki nayawua ormarenke sapuk enkop ang' karibu apa kulo bracelets kulo sheini. Ore naa nderepare my friend niko hatari sana. Aripisho mbaya. Neripi kulo sheini. Karibu kulo sheini. Lormaasai. Neeku ore paapa Jumamosi naisho enkai taasa mahama amiraki amu Jumamosi osokoni lenkop ang'. Neeku naa kaas ina siai. Nejo kilamele madai doo oripisai nane enkitok. Neeta naa irmaasai enkiti matara ndogo. Eji yo baba mekira pepukunyi lo tenkaji. Lotii omadake. So ore tiatua ina rishata paalotu papa ajoki paalo maigeri namayieu naa apa nanu ina. Sikuwa nayieu amu ore enduata ai naa kadolta ake nanu ajo eranyare etii pooki toki ai. Ina nanu ayieu. Ninye duo eyieu oltau lai. Ijo madol. Naa ore sii aitoki maata otherwise. Yiolo ajo indim oshi ataa iyata te maisha ai option nijo kaidim ataa kaas ena naa option. Kake maata naa papi. Igira aanyu ena. Maata. So ore tina rishata naajokini shomo mingeri te show. Nany pii. Nelo enkolong nabo aranya. Nelotu papai nailepilepaki oleng. Ajoki tenitu ias nejia naadek. Tenitu ias nejia naadung' inkopit. Kigira naadek. Naadekita. Ore ake najoki sawa haina shida. Kake maikaja. Maloro ake. Maasita nejia. Paa migira aliki ajo kaata dii enduata eranyare? Yiolo dii amu aidipa taa ataranya. Aidipa ataranya aata isinkolioitin aare. Kuna nyimbo mbili. Ore tiatua ina rishata ore ake paany nemeyieu naa paany oltasat ena najito nanu maagira aelewanye. Neeku tumekosa kuelewana itu kielewano ninye. Ore nelotu naa yeyio ore peelotu yeyio penikana sorry peejo etejo oltasat adek neibole. Nelotu entasat nairorie. Ore naa pairorie naanya nimpi. Apadol ajo atanya aning neeku kishirita entasat. Apadol ajo kishirita entasat najo hapana. Wacha niende. Kitu imekuwa serious. Wacha niende. Nalo kake metii oltau lai. Mayieu. Nalo alapu itu itaba alapa 3 weeks. Nalo maigeri. Ore paigeri Mary tine toshi aipang'aka Enkai. Kumbe tine apa egira aiteru esafari ai eranyare. Ore paalo nalo naa karany ore ake paarany baradake matabolo enkutuk arany. Nedou enkiyang'et Enkai. Gira ake aisisa Enkai. Karany oleng. Nemenye duo sinkolio lainei ake. Kake duo nai narany naibung' ele sinkolio ojo irai Enkai aisis ake atoonto openy. Naa kaisis mpaka neeku Nedou Enkai. Ore enkolong nabo naisis narany nano saa 7 ilikuwa saa 6 egira aelekea saa 7 naasho ati. Nedou enkiyang'et sinyati. I tell you nililia. Naisher mpaka neeku ore kuna kilani naishopito ijo kitukuoki. Torkiyio. Nolong tooshi airorie Enkai. Naajoki Enkai ore oltoilo latoning'o naa kaatiaka mpang'a. Naa tenitu mpang' naar. Nitigil koon. Itu nye ajoki te show kaatiaki mpang'a. Naa tenitu mpang' naar. Najo aitoki aigil aanyu oltoilo itu aitoki any. Nalotu lunch. Ore paalotu lunch saa 8 nejo entasat alotu aatodoro duo nkonyek neshal ena. Ntare olalashe shomo. Pii nyatati. Neshal enaalo pooki onkilani naajo kanyoo taa kanyoo shida. Ijio kedo nkonyek moi keya dukuya Pakanyoo naitwaliki. Sijamwambia. Nelotu tooshi kumbe tinoolong oshi iteru olarrabal. Ore naake peelotu metaa ina najoki naa oltasat mokire ake nanu aikaja. Magira aendelea na show kake baada taa 2 weeks na ore na ne wiki ya mwisho peeku wiki aja. Peeku wiki uni nalo nabai ele najoki. Nalo ropiani nei ning'oru olchekuta amu kira nanu aikaja. Alo show.
ajoki pemeanyu naa matang'asa atum olchekut pitumoki ashomo meanyu dii ninye olapa nameishunye najoki maikaja magira anyu nejo paa kaja dii iropiyiani inonok naa wiki uni ake ishomo najoki nchooki nusu nikincho naisho enchata o500 ore paisho ena shata o500 nalotu naton tiang ore peeku oltasat nitabau naa ele ajoki neeku doi inyaaka aigil aany ilo nkishu ainei amu nenyenak naa etu nyang'ama mairorie enye niro omenaura iyie ake openy nelo kaing'orita ake niteru tooshi inakata eyieu oshi ajing inakata depression oleng akuwa na stress keyauni endaa nepiki emisa keyauni ake sapa nitelekini emisa ninepuni taisere te lunch nitokini ayau lunch ning'uari neyai enang'ole ninepuni tine sikuli ahomo wiki uni nitu anya endaa amu kigira enatoki aitanyamal kaata stress oleng nilepilep ake oltasat nikitii enkai tung'ai enkai tung'ai shomo mpang'a tene nemeeta naaji option naa ndaa ing'orita nemaata nanu enkoitoi pii amu maata oltung'ani layiolo so ore tiatua ina rishata nalo najoki magira aendelea ilepunye oltoilo kiasi ejo mokure agira aendelea ore najoki mokure agira aendelea niteru naa olarrabal tine ore naa piiteru olarrabal tinewueji nelotu naa mpaka neeku nikinkosana oltasat najoki ore kuanzia taata naa piipuo aing'ua yiok tenewueji nemeyiolo lemeeta ai toki nikiata yiok nkishu piindurrudurr ntae tenang' nijoki oltasat amu ore naa enkaji eyieyio ore apa amu keeta yie enkaini naa aikop emanya kikiata toonkuapi are ilchambai so neeku eitu idurr ninye alotu enakop naa paajoki nejia oltasat najoki endurraa tenewueji amu enkaji eyieyio ena neeku piidurr tenewueji piidurr kuna tare nidurr inkishu amu ore apa tiatua ina rishata natodua akeyie rindikisho kando ya hizo atodua mbaa kumok oleng naagira aasa nemagira ashipakino amu ketiu enaa enkironya fulani nelotu naa ore naa peeku serious kakua serious neeku kilepilepakino oltasat kila siku amatiaki taa endurraa enewueji naa enitu ndurrudurru tene mikindurr nekiara ayieu mchezo ore mchezo kesho asubuhi mara ayokinoto neureyie oltasat amu nadol ajo kitu ni serious mokure naa endala amu mekure eyieu enkironya nelo ake nipot ake nejoki etejo taa Allah inonji aikuna ajoki nejia titejo najoki akidoli ajo serious nedurr nekenyoki kesho ake nepuoi naa keeta naa uwezo esaiko so nidurri ning'uari yiok ore piing'uari inakata idurri naa ore oshi piidurr tormaasai ore enkang naitainyeki nkishu aidurr enaa naing'ua enkae aagelari naa nkishu naa ng'itaini tiatua nkulie ore tenaaji ang naa ntaraja kiata araki naa ore kuna tare pokira are keetuo nkanashe aabaiki yieyioo neyaki etoishe yieyioo enkiti tito neyauni nkiek 10 nalo ainyang'u enkerr nabo nelotu aisho ina kerr neeku enkerr naado iwuo ninche naake nkuna nemetii nkishu etii nkishu amu ine papa naa kipotieki naa keyieu ore naake neponunui nidurri neitari nkishu neitari ntare tayiolo taa ntare 100 nena aitari naa ntare ing'uari neesi ina siai omipang'a ore orkiti brother lai apa duo laa ninye otiisho kuna tare oleng ning'uari shaake omishira nerem entim nelo aishorr agira taake nanu aing'orisho naagelakino kuna tare are tayiolo taa ntare are kaing'uaa enirrita ore kulo classmates lainei apa le class 8 naa ore pee emuita ninche etaa ninche admitted wako form 1 kitu kaa hizo ore enkolong nabo naanang'ari nkuti kera apa natii class 7 amu nanu apa chama lenye duo ninche naetuo class 8 naanang'ari ake autauna kuna tare enkare ajo ketudung'ori dii ntare ketudung'ori dii enkerr najo apake ketudung'ori ompaka nalimu ajo ena doi oshi ena naishiata maata ilo purkeli paa ketu kijoki ore enkai ino kajo nejia ejito toltau metii taa kulie nimikintabaiki oltung'ani kake nejia ake ejito toltau ore tina rishata eji nelotu Enkai
Kore kuna kiek apa enashata apa omiyai ninche dii apa eimu Enkai. Kegol imbaa Enkai Mary aieleweki niindim iyie atadamu entoki nadamu Enkai. Nanoto apa ele sinkolio oji Esiapirdi tina rishata aewuo atum Esiapirdi tiatua ilo purkel Esiapirdi part 1 amu the first Esiapirdi amu ore naa oshi anayiolo iltung'anak kumok naa kaata Esiapirdi part 1 narany part 2 narany part 3 narany part 4 part 4 saa hii etii Esiapirdi so the first Esiapirdi ore ninye ina Esiapirdi part 1 naa keyiolo iltung'anak meeta haikufanyiwa video ama hata na uwezo so ore pee alotu etii apa studio natupukuo toontulele naa enkiti studio kiti ikiti oleng naning'u ajo keetai ena studio oltung'ani apa ojo John naoshoki esimu najoki amaa kanyioo oshi intalaku osinkolio nejo nkiek are otano ajoki kayieu nalotu arany kaing'ua aliki nejo milotu naa najoki mee dinagol enchata omiyai aja kaata 5 neeku mabaiki naa kuna ropiyiani e studio najoki neeku itu yie ina shata ino 500 ajoki enchata otano ore nena shata otano naata naa kata naata ninye najoki kata dii tae 500 nalotunye kanyoo nalotunye neeku enchata dii ake aitaba eni nejo ai enchata how eji nitoki ake aimu sinye Enkai najoki sawa pou naaduo Jumatano nabau Jumatano ore paabau Jumatano nalo mpaka nabaya Ntulele kayiolo duo apa Ntulele amu inaalo etii headquarters onkanisani neeku me kayiolo abaya nayo direct mpaka nalo studio najoki wou taa taranya ena shata kake keeku iyata esile enchata 500 ore ake piikimayian Enkai kake mee osinkolio karany ake naing'ua osinkolio nalo aing'oru kuna ropiyiani paa ore paayau oi Enkai ai nalotu inakata aisho ropiyiani enyenak so naajoki yiok nalo ore paalo najo alo keboreki ena studio ijo ketiiki najoki ore taa nikinko erany iyie teipa inakata eishunye jam najoki sawa nikitooni neesaki kulikae tung'anak production mpaka nebaya saa 1 ore ebaiki saa 1 nakata kinterura yiok netung'uayioki yiok pokira ajo ake te studio yiok pokira are ake najoki tolimu ele sinkolio lino najoki keji title najoki keji Esiapirdi nekweni neng'as akweni nekweni 10 minutes Esiapirdi eeta osinkolio oji Esiapirdi how neeku naa ore apa duo Mary kwanza ai challenge ainyaaka atupuku tena kiterunoto ai eranyare duo naa ore title ele sinkolio naa enkarna naa ieleweki Esiapirdi mtu aisielewa kuaraka asi najoki taranya duo matoning'o aranyaki amu kejo apa sotua mairuko Yeso nikiranyaki orkerembe mairuko toltauja amu etii enkop Esiapirdi sotua teniyieu niyiolou enatayie enkop Esiapirdi inining'oki mainosu ormoni lentontororei ore enedukuya etonyorra iltung'anak enkop neibelekenya ning'ua Yesu enkong'u enkare enkishui ninye otejo mpotoki nanu naa kairu naaliki naisudoro neton oshi aikata itu iyiolou kake ore temodai wengolon enkong'u etung'ani neibelekenya enkumoi nirrugokino temalo naa ore Lucifer ninye apa orkitok lenkisisa nenang'uni olodol enkop tenkaraki orwuasa sapuk nelotu aisargenie enkop neinyalita ruo orkumo neiminie ilaisiayiak neitaa enkop Esiapirdi nikinjo apa kuna bolokinot naabaji sinkolio Enkai ake ama naa amu olarrabal litii tiatua ormae ing'orisho ake nidol ajo etaa enkop Esiapirdi ore apa ele sinkolio peelotu naa kalo ele sinkolio chorus etaa enkop Esiapirdi natum chorus nabik one day maata repeta ele ake lojo etaa enkop Esiapirdi nitaranya naa kesai nataranya neeku duo ijo maata verses nalotu aton tenkae olong natusujua ore naa paalotu naranyaki naa kelele tenaduo wueji natii ore apa paaranyaki duo piiteru production amu ore duo toltung'anak oyiolo production naa lasima keesi programming ore eesi programming naa king'asi aawoshoki duo eng'asi aning' osinkolio peetumi tune netumi vitukaizo so ore naake peening' ele tung'ani nejo hai mbona ni kama mtu ako na message asi nejo sawa orepeta naranyaki orepeta nejo tapala taa amu kesawa nyoo ele sinkolio lino
naoshoki narany mpaka napik tepetamut ore peeku musho elotu Enkai nabo apa Enkai netii apa enkiti climax natii musho najo oi Enkai etareto iyiok tenakop naibayie ilasipak ore apa eneimua ena toki natejo Enkai etareto iyiok that was me kwan apa agira nanu aimaki tine amu nanu aimita nanu naagol neeku agira ajo Enkai etaretoki it was me karipikaki indirect amu mee apa iltung'anak ajito ajito Enkai etareto iyiok tenakop naibayie ilasipak ntagoloki tenatashala nilikuwa nikaweka hiyo climax ore peebau ina climax nelotu Enkai ang'asinyati nakuambia tulilia ore ele producer nitejo ninye mwa lairukoni kake nishir mpaka nelau shoto ometama nitoki alotu enalo natii studio najo nyitoki aitokir nelotu nishir naa sinye neeku naa oltung'ani oitokir olikae nikinchir mpaka saa 4 producer ore producer iyiok pokira are ake nejo itu akata ore enkolong oshi naishira nanu naa peekakuyia olapa naishira nkishu itu akata aishir niguzaka najo Enkai ore naa amu kinchirie taata alaka aisho ele sinkolio etadowuo akeyie sop openy nelotu ajing oltau lenye alaka aisho ele sinkolio kake alaka aisho osinkolio kake mikiyaki iropiyiani ekilo taa Enkai aisho omonto ele sinkolio ajoki sawa nindipa ninye aibonokiti ajoki sawa nalo naisho osinkolio Meri torronok abori naa torronok osina neekiyanyaki enkiyang'et abori osina tenkarna Yesu naa ore tenkarna olairoriani Yesu ata oltung'ani ogira aimaa saai orpurkel toomon Enkai amu ekintau ake tine kake iyata enkidimata nataasie naidipa ataasa keton ake eeta enkolong ore paipang'u tinewueji naitoki ake amitiki situation orpurkel laimita aipang'unyie enaduo duata ipang'ua taa osinkolio kanapita kake naure ipang'akinye iltung'anak kanyoo aureisho enduata ino ure kajo koloiruwe kilaita anya koloiruwe tamu yani kore oloitirua ololejani era olosek oleng ololejani oloitirua ama naa kintoki aisho enkuretisho kakera naa iye napa apa lemekure irura tenkaraki enduata ore piipang'u naitoki aijaj nanu kona kajito kasidai kweli ele sinkolio masieki chaya ng'as ele sinkolio neton 1 week meyiolo naa tung'ani nitoki aton enkae wiki neeku wiki aja are imeeta oltung'ani otoning'o kake toning'o lapashara lai likipuo studio ninye amu nanu ake onyiaka alo openy kake eyieu agila ninye tau ore naa pee mayiolo ake nanu amu naa kening irmang'ati ntokitin naasieki toning'o ninche loitangasa nening'ie ele sinkolio mayiolo enetoning'ieki amu ilo producer apa loishooyie sijui kelakwaniki enkop mayiolo nanu enetoning'ie pii mere sijajua ore naa neji ore naa etii taa nai ewueji naida kidogo ore tiatua ina rishata ore tenaanisa kulo sinkolio naa arakata tenaanisa naipang nimpang amu atodua naa ajo maisha naanisa maipang'a nalo aanisa ore paalo aanisa naang'amari tina anisa aitobiraki pii aisho Enkai enashe amu atang'amayioki ore paang'amari nadolta apa sinanu enaa ena kelelek eeta ewueji naitapong'o Enkai amu iwanoto orpurkel labda ketii ewueji nematii sawa asi na ini celebrate duo naa tosh nkaik ajo kiata olaranyani likitang'amayie kama ewe join iyiok matooshoki nkaik nini i celebration amu kikenotoki niujoina kake mee ina nang'ati ore piidipi paitoomon dukuya nagil kung ning'as irpasai amu ijo naa itu duo mee maombi ayieu naikilikuan taa naajoki kanyoo nejoki ntaa orpasai shomo sii todua mankai alo ntae epuo kanisa ino amu mesidai ake ilo kijanai vile nabau ele paastai lai naisho Enkai enashe amu isho Enkai wisdom ore peelotu ele paastai nitu etu ninye alotoki nejia nelotu ake naa ajo my son amaa do you have a new song najoki yeah I have it kaitoning'ie najo kama kaikilikuanishore ake tenaa iyata osinkolio ng'ejuk lingila arany amu ira naapa olaranyani najoki aata ore eninko teibada ilo sinkolio ataranya maliki programa akupea etunyanye nining itu sinining najoki sawa karany ore ninye pee inyototo ninye aitashe nejo kiata olaranyani ole Koisambu mara naapa maata naata esiapit neeku itu atum inaarna ekiyieu nikincho metaranya kiata osinkolio ng'ejuk aishori taa mataranya meriwota apa arany
ore paarany ele sinkolio nedou Enkai nishiroo olorere namayianieki nkeek nkeek isiet nkeek isiet omiai imiet o 30 bob maarikino nana ropiyiani akata amu inedukuya naa kadamu ake nana ropiyiani asi ning'asiai naigilieki mara mbili the same song nigil ake Enkai alotu neparan Enkai iltung'anak inewueji oshi iterunore introduction osinkolio lai oji Esiapirdi te kanisa in our own church. Nikincho Enkai breakthrough tina kanisa. Neeku Enkai omom oleng tina kanisa. Ore pee idipa ina nelotu toorpaasai naajo kai nikitumo Jumamosi te town. Lolai. Ajoki sawa. Naoshoki esimu inoolong nikipuo atum. Najoki iyiolo ajo nyoo? Ajoki kanyoo? Nejo ore taa enapalong kata agira aikilikuan ilapolong sinkolio ajoki iyata osinkolio ng'ejuk kaata daa ore kilikuai laishooki maamiyiolo yie najo kainyoo atiaki kitarany osinkolio torronok oleng leminining'oyu oji Esiapirdi nejo naing'asie taa nanu ele sinkolio laa akairure ninye nanu ajo amaa doi washirika keeta oshiake iropiyiani neeku emitai sadaka amaa naa nkeek isiet nanu akata itayioki te kanisa itu aikata enda kanisa nena pisai aikata kake gusa naa Enkai iltauja loltung'anak asi ore taa tina rishata najo amaa toi neeku dii ketii orkilikuai oishooyioki torronok iniusu najoki tiai idea nejo etejoki itorronok ele kilikuai osinkolio litaranya hai pongezi amu lele taata osinkolio tine oshi iterunore eranyare ai nirorie chama nejo ore taata ele tung'ani amu elio ajo eeta ele tung'ani entoki naata mtu ako na kipaji entorie nje ele tung'ani metaranya kila ibada lazima barany ore mashoi kuna nimpang'apang'a boo ake ninye naa yiok oitashiki naa encho eimu Enkai chama lai le kanisa oltung'ani apa oota oltau sidai oleng pure heart nemeeta olong sidai oleng olee naikusa neeku enelo mahali naitoomon itu taari Meria ilo sinkolio 1 month only 3 week paas introduction ore paidip aiperforma te kanisa ang neyai clips nepiki online ni-trend ore naa pii-trend ning'oruni audio nebol apa entumoto audio inakata amu meetai YouTube ewueji nilo aidownloadie piitum full audio neeku tenitum ina kiti clip nilau full song amu maata naa uwezo e video ore piipang'u nening'ori ele sinkolio mpaka nelo radio kiata tenkop ang radio naji Sidai FM nening'o presentable neeku naa isapuk apa demand ele sinkolio ki-requesti oleng te station ore naa pi-requesti neeku karibu mara nyingi sana kegira ele sinkolio adala kake meyioloi nyoo meyioloi olopeny keji ake Esiapirdi audio keji ake kiata oltung'ani orany osinkolio oji Esiapirdi tinoto oshi iteru Esiapirdi enchooki Esiapirdi eng'ae otaranya ilo sinkolio Esiapirdi amu ore naa itaasishe naa yie Mary te radio neyiolo ina siai neeku miyiolo ore naa peekijiki oltung'ani nchooki osinkolio oji Esiapirdi nenkilikuanu ajo kalo arany nataranya amu idimayu nemiyiolo yie enaa presenter kake inkilikuanu oltung'ani oranya ilo sinkolio piitum osinkolio kwa urahisi aicheza te vyombo so neeku naa ore peeji aomon osinkolio le Esiapirdi kalo aranya nataranya Esiapirdi tine oshi iteru enkarna naiteru aibung'a naarna Esiapirdi ore taa tina rishata naipang'u naake nalotu ale natum omom oleng mama lino etii piitum nkeek isiet ore naa paabau ni mshangao maajabu itu aikata atum iropiyiani naijo eng'asia nejo kaitum ekinchooki dii iranyita nemetii iropiyiani ayau emasaa nkishu sijui nkononko kuna naishopi basi neeku naa ore taa mama mpaka lesoi maelao lesoi isiet mincho naake nanye nelo ninye entasat adol results kwanza eranyare nejo ala kumbe eretoki sidai asi ore taa paalotu inakata naoshoki olapa producer ajoki anoto napa ropiyiani inonok kitamayianaki nyoo kitamayianaki nkeek isiet nkeek isiet iyata olaranyani ledukuya lai lataasa production ooropiyiani emutu aikata etum aterewaka narewaki enchata o700 nepuoi ake nikamtumia asi ore taa pee idipa ina rishata nai-request ninche radio pai host amu ore apa entoki duo nayieuni oleng neyiolouni ele tung'ani
Yes. Mayiolo naa pii kara misili mayiolo neeku eyieu paayiolouni ajo who is this. Then ore osinkolio keeta message vibaya sana. Keeta osinkolio message oleng. Wow. Ore naa paitoomoni radio nalo nai-host nalo naisho Enkai enashe oleng tenkaraki Sidai FM. Mungu awabariki sana. Amu egira aitubulu nkishorot oleng. Ore ina show naasita Ole Kancholi Mungu akubariki. Amu sidai ake nisho iltung'anak kabisa. Amu egira aikusa iltung'anak leton ake egira abulu nitagol sinche. Ore peekipuo pai-host elaalahe natalaaka fare nalaaki enkaji tina show apa enye nalaaki lunch. Sasa amu ilikuwa ni show ya usiku. Naisho Enkai enashe tina kaipang'ua tina show. Mary nalo tina. Naishooyo namba. Amu ore paalotu inakata naishooyie namba te station. Netum iltung'anak enkoitoi naabaiki meeta apa. Meeta naa apa. Ore nye kwanza inakata paishooyaki namba hivi newoshi esimu mpaka nihang. Mpaka nihang esimu. Ilipigwa kupigwa. Watu walikuwa na kiu ya kujua huyu ni nani na mayianate iltung'anak. Kake mayiolo meeta naiko paabaiki. Neeku etii oltung'ani Mary tinakata ore nduata iltung'anak oranyalang esiapirdi. Nelang likae aranyani ake yiolo ormaasai kake itu ipang'u. Itu etum opportunity. Nafasi eeta ake teronyita kake teneipang'u nigirigiri enkop. Oleng. Naagira aomon ajoki ting'iria. Neekincho Enkai impang'u siyie terishata. Ore tenebau enkata oltung'ani natabawua. Amen. Ore tina rishata ore tekuna amba naishooyie esimu netii orpaasai lai-hosta tewueji neji Mau tenkop ang'. Ore pai-host ele paasai naatamushieki obo lenye laa secretary le kanisa. Nenyoru osinkolio lainei oleng. Naayiolo naa ninye netum namba ainei. Ore pai-host ele paasai ore paalaaya aisho Enkai enashe tenkaraki ilo paasai naisho 200. 200? 200 shillings alaarieki nanu terishata edukuya paalo pai-host church. Atobiko 1 week enkolong nabo amu ashomo Monday to Monday. Nikinchori nianje whole week nikinchori 200? Naisho 200. Secretary. Ore ele secretary kewa namba ainei enoto ninye tine. Ina peeduo inolong apa enkolong edukuya natum namba ainei. Ore ena 200 ore inakop ore peeki oltukutuk enchoto nabo naa 600. Nintoki ashukunore 600. Duo entoki edukuya nikintoomona. Ninye enedukuya. Itu kigila tau? Atigila naa matejo kaapila taa kulo tung'anak. Kake keton oshi ore enakata naingira aiteru naa mimus ninye yie nitum enkitoi ai nilo arany. Neeku ijo duo yaiko tudua nanu isumbua oleng. Itu kisumbua ajo nena siai atijing'a? Itu. Enkai natii. Bahati ya Mungu etii apa olaranyani fulani oota ninye too shumata inakata. Netanya oltukutuk. Ninye laayawua mpaka naitabau enkop ang' naisho enaduo 200 nalotu ang' maata ai toki. Nalotu ankejek. So ilikuwa challenge. Ore naa tiatua ina rishata kumbe egira ake ninye Enkai arreten irgoso oje lemadolta nanu enaa oltung'ani. Nelotu nawoshokini esimu. My first invitation naa likae osirua. Yeji olaranyani siapirdi. Kai nikimanya naliki. Nejo kamaa itumoyu Jumatano. Mukiata emasho. Nikiyieu nikintoomon iyie. Ajoki najo oltau lai katumoki amu kai natii. Walaang' ake etii najoki katumoki. Naa kamaa kanyo oshi intalaku toosiruai. Ukajibu aje swali. Ajoki naitoki Enkai aiteng'ena ajoki ntoo pee ashukono ntae. Aoshoki ntae nemaata dii credit. Sina credit lakini ara naa orbarnoti nemikinkosa apa entoki naji free text naa kaiting'o. Lazima piata free text throughout. Amu kinchar naa. Oleng. So ore ake paajoki nchooki enkiti nafasi paashukokino naifikiria najo kanyo sa ajoki ele tung'ani. Najoki oltau lai ajoki enchata. Mijo ninye nkiteromo? Katii naa abori Mary. Torrono taa sina amu kiro naa tiatua oltau. Ore shida niata naa kelimu koon. Ina duo nanu oshi amu itu naa kata italaku ewueji neeku kadol nanu enaa tenajo iropiyiani. Amaa enchata teniwosh mpaka ine tikit? Kawoshito apa hesabu amu kajito 200 naa ine. Neeku kanya 800. Kanya 800. Ropiyiani kumok oleng tenkolong nabo. Ore nanu 800 naa 300 oshi alaki tenkolong. So ore naa pee naitoki ake naigil najo kaitaas ena naikilikuanishore duo kulo aranyak. Lara apa laranyani obo laata namba enyenak.
Nintext. Naa noole ina kop. Naoshoki esimu naitext najoki tooshokoki. Bahati ya Mungu naoshoki inakata ake. Najoki kalele naliki keon. Toning'o osinkolio tesiadi najo atoning'o dii ilo sinkolio ng'ejuk akeyie. Ilo pongezi. Kajoki ashe najoki amaa kajo kintalau tentoomon ntae mashoi. Najoki kitegemea ajo ng'ae likintoomono nitegemea distance. Amu mindim aitalau nkiek are ewuei nikincho ewuei naa nkiek uni fare. Neeku kitegemea. Najoki kang'ae likintoomonito naliki enkarna ilo tung'ani. Naliki enkarna ilo tung'ani nejo keeta ilo mpisai. Ore ilo payian naa former councillor. Entaa edukuya piitaini ninye te MCA. Ilo payian doi ntalaku mpisai. Najoki kaja sa ajoki tiai mincho 100. Ji 100. Wacha nicheke. 100 na wewe ulikuwa unasema 1000. 1000 unagira kwa hesabu. Kile kwesa. Neni rono sina. Rono. Ndoma rono sina. Na giro eimuye. Na ndamuno sina sina. Ketii apa ndamunot ainei osina. Amu ore paa kelele ntalaku 100 najo ore le wensa normang'arinda. Kumbe keyieu nemalu. Keyieu najo 100 paa irukai pelo nyaya nahatai. Malanya desinye. Shega na ile bito mali pelo nyanya una zaini. Oyeyai. Majo. Nijoki majo. Itajoki nye. Kariya sawa kake nadung' esimu. Naigil aoshoki esimu. Olaranyani kaita naitejo amu kake taa at least kitabolote nda. Keanyita areng'ana penyo. Naitoki enkai akurikio najoki kanyo ndaiatata. Exactly. Ile koshi aibahatiki hapo ndo nilibari kusema tu hivyo. Koshi aibahatiki. Aje ora bajoki nyo yatata. Neja kakamara ninjo hiyo 40. Emilo. Amayiolo ajo nishomo yie tena ake. Mabaya doi. Maiterua atabai. 40. Ore taa peejo 40 najo eji 40 nyoo? 40 kitejo di 40,000. Ore taa peejo neja najo nijo sawa. Irajo sawa. Aigila aitoki aitagolu. Najoki mitoki sindae airony. Laranya oilapa lenkominyi. Emijo doi nkuti pisai naanyor osirua. Kanyor 40 naa kajo oltau tenaa irukai kajo kairuka enkwe. Notu akatabal mpisai neju nanu. Ira sii eng'en. Wow, that's really powerful. Ore kijana irapaki nalo nakiterua omaliza tu class 8 naa ng'ae nikincho eng'eno nabaji. Dol diye mikiroroki. Ng'ae nikincho eng'eno nabaji. Enkai ake. Yaani nijoki 40. Najoki 40 ni kidogo. 40 ni kidogo. Mtu ironyi yuko laranya oilapa. Ndonu ng'ae laranya oilapa naa first event nenjata nyikira yau budget. Nile tu kujikaza. Wow. So bahati ya Mungu ilikuwa ni jioni. Na kamati na garairori chama la kamati la. Na yeri ndumo. Yeri ndumo. Kumbe garairori ndumo. Laude esimu. Nejungu elera salio penye event agarairori. Agarairori mpango. Ejo ini oladua aranya ne kongor nyaki garai kaja. Airori amultung'ana lo demand ajo ninye kiyieu. Pakejo pamara etalakino reduo enjoki sina simu. Yaro kaji nyai. Amari talakino dia roning'oto ajo ejiro enjo 40 na kaironyata nadoi. Ejo tapala ore ninko ouye maisho nanu tapala maatong'oni wowa 50. Wow. Ore ake negotiate na 50. Nirutie. Mary eyiolo enkai perora metabau Jumatano. Erura Monday, Tuesday, erura. Ore enkolong naironji idimu na inolong ekenyua Wednesday. Na ore baba saa 8 naapunju. Airore kuanzia saa 5 mpaka saa 7. Igira ake adamu. Kajito mokure ebau inoolong. Kadol na ore amendu wasiwasi naata naa kadolta naa kairukai. Kadol apa naa keetae mabadiliko dalo.
Kibaiki nijo ebaiki nipuo adol ajo mpisai kumok. Adol. Kake elde aranya ndoli kinchanua. Ninche duo laichanua. Amu tenem Apa ninye aidipa ananu airoro napasharai. Enata nye intadoyio kioo. Tara konpi. Awa 1000 oltung'ani lo bani. Nielewa kabisa. Wange nielewa. Ore ameri peebau enkolong. Ore peebau enkolong. Na kataa abori pi. Kataa abori oleng. In fact ore nye mpaka dress ai. Endol vile nimefaa. Miindim atodua nijo la. Kake yata message. Akaata message mbaya sana na kaata tankai. Kake uwezi ona kama ni mimi huyo. Ore taa peebau noolong najo kaita aikunari. Amlelenu maata fea. Yesu wangu. Bana ingopesha nadol. Kawahiga irpasai apa lapasai apa lairomonu najo asara 200 apa yonyere entume nyere wiki paye nifaa aisho. Nara sinya laitoki. Bahati ya Mungu aiwoshi na change production wala kaisingulio nara wala nanya yiolo producer ti Bomet. Na ojoge esimu najo erokore jo ati ndolo niwasinye le singulio na mu yode hit lo singulio. Kaiti taisere mara hatiaka kare we na inari kesho sawa kai amasho sawa ajo yarulu ajo har wayiolo ajo yarulu lenye ajo iyoro yalaka palo bas iworo dialo pabe nanu kigira una nalo sababu na mara na dinyo mara ndo nanga saifueli ajo hai sawa hakuna shida abangolo Iko buena tu kele la ine. Chapa to nyana tu kejo di kau welo. Lagi wa mara bayene ne event. Ore ba baya meri ne we ni event majab. Majab. Ala hara bayena ngajo milioni 8 million. Ore ba ngasa baya ore congestion erina elere ni ngora million lolo ngana ningi to. Na yiwonu kulie kumuda ngarahiye. Ndana negra wonu kumu. Ore ba baya ne roni ashas. Ore ruanga mayo. Neti abala ke janngaro ro ne gradi. Oguni. Ore ba ke baya ne roni rwasela nya basha amaro hone simna jora bawa abala ma ruasha lolo ngama. Ore le baso yo wala nya wadwa ore sai ashari. Ngalo roe ne wiyo wogro kunne joki ndai dilaranya kallo doido kallo esebirdi tanda na koldare gare gaja amusumus njongorera mejiro nanu kagare rogro nanu kwanye kei negwele darani what ore nye kwanza vile nimefaa are ngirishati na kibolo lengirikiti tani nara ngirelo naibor oyala bedo wala muka tumetoka pale kanga kebole ndoki yana ngara bolo to gari hai medola ibu ma dola no mga comfortable lamune narari ma na manye dua na dola anya na zero asi nejo sawa mana ndare ndoki enchema ndaini Jame mission dandare ndoi. Niki Na nanu yola zoya ile yangaje guests VIP. Maajabu. Kumbe wala na jiwe chief guest gara alrabol na governor. Wala runai. Oh my god. La na governor la Narok County. Ore baadhi na baabi na room na grana yanda Meri wa wano liabori ya boti na tebo liabori IMC Meri lagano ninyage meeting ore raba ile junguna ngaro mjoni ngasi alungana yukara lungana surprise yuwa kai anga ilo ile junguni ne jesi aperti anda gasna do introduction ore na roshe ne di karsisisho na nyora ngai ne lungana wa ilaba na masabu kelele nyingi mingiliwa na lungani maswali nyai kuhusu kaya ngora ya kadala ade ngora longana rongo nyokulie kake meti longana ilongana la kaswali ala na laron na isuba na ra mukara na ma nyo na ra yo ni toiba na ra dikiti na ra innocent I know nothing ngira yo ngor kullo hitu ne ngori chakra nyanda mana lo na la renti fini hiyo do Ningo erunye la roro. Rono ne roro la roro ngana. Kai yunda la bogi nanyi ta. Ya ganyi runya dagi. Asi. Na ile bishop
amu ketii bishop otii nadol ajo aidanga kajo ketodua nejoki ena form naikuna kaine shomo asani tende mekure duo nyakindo dolasho self na ibanga teuni tirikitwa oi pa mekindodoli na aenda bona nyaasha niking'ua ngeyela na kera niasa anaelewa kama unajua kenye unafaa nafanya maana ni yao nende bona nyingi ndaa sio vya kula mnakula nitamona yeye labda ni yoro masai la yeye kinenda na self savenda asi ora ba de ile bisho ne jana do munya na la sani na ore meri ngiri na ine bwa do ya na fura nyama nijo yeye na laksa na jana njage na we ga sani o mewe ni ajiro yo ngore ho eri no mushele eri ngule dagi ne ri choma do ya na huyu bishop akuangali sari nenya ara nare ngore na manyango ya watu na wao na hivyo na dere duwa nilo ya nya fry ala nya no fry ni balu mushele meri la fry nati amepura na sani brana mure na jengeda nanya oma doba awanya nede ari yao bisho waje kishamala yao soda ala yao ni mogere ite wegela kama yao la do aras o wejo kanyure ewe nikinjonge naweza twenda torno dabuli amigira anda muno no gaje grass mistake oye mifani yasinji meye mengu ni yasinji we na idari rudio so negende ora bangende nikibo dia we do ne event ni shodo la garanya la banaranya na be were shara na isero lendumu eror gitu ane jiki do guest artist ngai di guest nan pagi wor ne ngere ngani na sevirti ala ga na yara na gara sevirti mala kala du sevir da mona na haye me boru yara sevir na gara ba na mo ka ani yo du sevir ni ai ilora ranga yadumu para kana na ke bayana event pa shar mararanya na mara smartphone kara ngire ka dunda nije galungani nchukue ngire ka dunda na je na ge DJ do mer bo singole ora na ba ge la ngone TV yombo ngora ne ona yo bro to atu memory iluso of samore nyana ngire ka dunda ya danya na lo nyemebungu na vizu na wana kama haitashika ile ya memory mara dai memory wala dai memory bahati ya Mungu nepe laptop yakubali kucheza tabala metibiwe singolo nimma na mara nari kelele nyingi kai hora kama microphone na jo performa kare ja hera aju Joseph abo singolo mo itunya na ira do alongana obani ebigo singolo wara ke bebi kele singolo meri ne do rango elo mo mengai na itwa dolo mo nejina nebungile so yaja imit nebigiro bione omeradoi diro gine bunguli nebigiro omeradoi nebiri do na do 15 no meri ne nyo singolio nejingilie engilia nebo lotu na yara ana gara ronga ya hitu karonda yenye kagere nini orebe nyo singolio njegara ronga kuna nyene nejingilie na ingili mara ngapi 3 tangara yo lorunga na ngeji na ngeji na singolio kuna watu wengi wanakuja nebungile soye mara 3 leso 5 yabigro ya nyo mekora reba idim na laro para gawala ronelo romo olonde shewu mama na sasa watu wanakusalimia megiro hai kala meku agore na ore nyebira he olrasa bari geria olrasa la kanisa la forma MCS nyore bira he nejo ore na dia yona nyare nene na lati ai na nyara para yole le kongesi ngona ire sawadi aisho ngeke ngeke menara bi speech ninye ejine balanga yonga re memuni ne rashi ore bira he aspirants munye jokora la ribanu ninjolo ngegari taba nyo ominyo ombani nyo riro na lazima beso isenyi na binyo riro neja hayo ule kijana si alimba vizuri wanano na pie yodorbi era nani yor millionaire wow wore to cut story short na loruna ore bege ndeba na event
neshipa ele tasat laitoomon nejo woi enkayioni ai etado eranyishore enaaji eyiolo ajo eeta message oleng. Ore ninye amu kintishipa nintishipa osirua entoki natishipa mpaka orkitok mama Shai tapala kataa kaponiki kaisho nkiek 10 neeku etaa 60. Wow. Neji maapaik enaduo natii lesoi era ninche 72 openy metii kuna naishooki. Katanyora 200 ake. Mayiolo sii enkai ake nolong eeuo. Enkai. Ore ena rishata tayiolo ajo miking'amaroo opapa mekure kimbung'a. Metii oltung'ani likimbung'a tormarei lang. Etejoki entung'ai ena. Metii. Asi. Nekinchori 72 etii nena opie. Ore nana na simu nye ejing'ita. Esimu ake. Kuna cash nye cash nana. Mokure ninye nayiolo ajo kakwa dawa natii esimu. Nalotu ropiyiani sidai. My first event naa kajo dii the biggest event. Ni second amu etii napa. Event ai edukuya pee atum ropiyiani sidan oleng. Ore naa pee aidim naipang'u ajo ni ole ashe taa pongezi. Ara duo kairoro pooki ng'ae. Tung'uai events entoki naji kaata osirua ntarikini naaje kaaorroi. Eyorroi. Kaido ing'ua. Ata iyata esepirti. Mekure duo edolta ina. Meri enapik enkai toki atua ntokitin. Meitoki aimata physical. Ena nagira iltung'anak aiko. Meitoki. Ore naa tiatua ina rishata naipang'u nalotu ore ketarona sina Meri. Ore naa paipang'u kuna ropiyiani amu eshomoita Asha Saika naa iyiolo ajo Asha Saika 6 people ogira arrange kuna ropiyiani amu keyau naake iltung'anak nepi. Alotu. Ore pee alotu nikitumo olabarnot lainei najoki nikincho yie engarri. Amu etaa nayieu engarri. Naitabaya mpaka Kitengela. Kitengela dai studio. Nikitabaya Ewuaso. Naitabaya Ewuaso ngiro. Ore naa pee ajo aishori engarri nawosh hesabu najo kejo kulo tung'anak. Wewe. Kejo kulo tung'anak aapuo aitalak eilata engarri nkeek. Jo kelelek kuna ropiyiani. Amu ore naa taata nagira aiteru Meri kadol enaa maata nataasa apa aishoru kuna nyoo. Pesai. Maana kuna pesai nyataasa maata nyadiaki. Kwani nimefanya nini? Nakaula ena mibelekenya kama neji entushuru kuna dolo. Kaka maana nikincho iltung'anak irmaasai. Kitorono taabori. Amuna na hesabu woi najo. Najoki mayieu engarri. Kaata duo entoki nayieu. Nyoo. Entukutuk. Oltukutuk nejo shee neeku miyieu engarri. Sawa naa murrale. Sawa. Alotu. Ore paalotu kaitoki ayieu naitoki ang'adaa kulo kulikae likiboita metaa nanu openy olo. Mipikaki nye eilata? Kapikaki. Aisho dii 10,000 kila mtu. Noto ropiyiani aisho dii 20 pokira amu aisho likae 10 pokira. Ajo enchom ntai. Enchom ntai ndung'ayiok. Enchom ntai ndung'ayiok paalotu nanu. Ore nikiarr irmukurani. Mifikiria yie ina. Maisho naa sena na hesabu. Na ina pee ejoki kinchori engarri. Nepuo encha kuldo. Ore peepuo kuldo bahati ya Mungu nelotu likae lee oloito duo nye Ewuaso ngiro. Naa kayiolo yie dii oladuo ranyani ng'ua enkop ang'. Kimayian Enkai. Nyaaka nye duo ailepunye enkop ang'. Maisho lift. Naisho lift mpaka enkang' inyi. Mpaka ang' amu ayawua mpaka neeku inewueji nikijing'ie ang' enkiti distance napuo distance nelo ninye adoyio alo olduka. So ina event ai Meri edukuya nanoto. Nebol ina Enkai. Nebol ake Enkai nolong enkoitoi ore paabau ang' najo alotu ore nye egira ayieu fees etaanyunote apa mayiolo nkeek 20. Na ore amu December nainyang'aki nkera nkilani. Ore dii paabau paitodol iyiok kuna ropiyiani nejo katupurrishe. Nejo kaitara. Tolimu enintaunyie kuna ropiyiani. Ajo miamini tomatoisho kulo tasat duo liopeny ina. Namasho. Tabayie ang' murrani ai. Olee ashe taa amu kitishipate. Menoto nye naduo ropiyiani basi. Sawa. Neaminta entasat nakata ajo kishooki. Nalo taa inakata najoki enkayioni inyo matoyioki sokoni. Ainyang'u ntare. Wow. Kelelek naa ntare amu nkeek mauni. Nkeek are nye otano. Neeku ainyang'u ntare 50. Noto ntare kumok oleng. Nainyang'u ntare 23. Enkolong nabo. Eji Meri kemayiana kuna tare. Ore ake painyang'u ntare 23 keraposho. Neponu aisho. Lapaitin aja ake eishitua. Neisho pooki.
nalo rai na naiteru ashet enkiti aji niwito oshi aiterunore maisha yako nelo maisha ai aikashu penyo nelo maisha ai aikashu netisidana enkarna oleng ore duo amu maata financial duo sidai kake etisidana enkarna oleng amu etejo Biblia enaikash karna sidai ena yes alang enkosholai sawa nara babai ata kejokini oletoiwuo duo nye enkayioni sidai niwoshoki mbali aranyaki yiok akaini niwenye redio waiteru apa alo inakata nejokini umezaa etatoiwuo olayioni sidai ore peelo sokoni nejokini iyie duo toiwuo ele aranyani elo inyang'ua ntare ele duo ng'olo inyang'u ntare tosokoni inyang'ua dii enkuo ai ina torrono dii enkayioni melimu naake nyajo melimu duo ake eeto ninye epuo nkolong'i kumok nelo wae mpaka nanuata neshukunye etushukunye ore saa enkaji enye naa nkang'ai etii nkanabo kitii yiok ninye nikitaa apa friends mpaka sai metii apa ake shida inewuei oloirua apa oyieu neyau loketa ore kuanzia inewuei Mary nelotu naa nedanya ninye oloing'ang'e lai itu akata nikilalau tene aikata nepona shumata alotu ore nye palotu ayamisho naa kaito ore nanu pokitoki naata Mary mkeyiolo iltung'anak lenkop ang' amu ketii iltung'anak oing'orita yiok otii ang' la jirani zangu wanajua kila kitu nasema eeta ushuhuda vizuri sana na ore palotu nanu ayamisho na pokitoki naata kuanzia kila kitu na eranyaraki maata nanu aitoki nitu aikata nanu esiai te maisha full time job eranyare full time naa kaigerodi maatumito nanu Mary kwa urahisi esipata neyiolo iltung'anak kumok oleng laadolta tena metii irpaasai etii nye laitoomon ata mara tatu naalau toolalarin pokira amu maisho program ai kara fixed amu ishorua Enkai omon tenebol Enkai emilango metii oltung'ani kien nemitegemea masomo ore nena naa otherwise I can tell you otherwise amu tenejo Enkai yes naa yes ore naa tina rishata nalotu ore payieu naamisho naa kashomo ewuei nejo Wafo napenda sana watu wa Wafo naitoomoni entumo oloshapata tinakop ore paalo inakop naa tinakop atoiunyeki Wafo nening'oo naa sinche lorere ajo nanu lohomo apa arany amu itu apa arany tidiakop naanyor oleng lelo tung'anak ore paitoomon ena tumo enye olosho naamayiani naishori mpisai sidan oleng nalotu aata 56,000 baada ya 3 days nkolong'i uni najo alotu eneyieu dii Mary nebol Enkai enkoitoi ore apa soko enkop oshi soko enkop ang' naa Saturday kumbe nelotu metaa amu musho olari ore Christmas naa Saturday neji matushuku sokoni meu Friday peetumi naa ainyang'isho tenkaraki siku ya Christmas kumbe ore inakata naa inakata idipe ninye nyoo diarumo naata nanu pisai apa igil alotu nalotu najo alotu etushukoki sokoni najo alotu metii naa iltung'anak oinyang'u ntare metii irbiasharani loororin meyiolo naa kumok intare meyiolo naa amu Saturday oshi eyiolo sokoni ore ntare naa agira ake adumu amu iyie duo igira ainyang'u tano nkeek are enkiti sapuk oleng nkeek uni nainyang'u ntare aitoki inoolong ntare 16 sapuki nainyang'u nkinei 10 garaja 26 te bei nalelek asi ore taa kuanzia inakata eji keeta apa Enkai enkipirta ore kuna amu ijo irkuak apa irkumok lainyang'ua tina rishata nalotu oshi nikiponu aatoni entomononi ai amu aewuo naa aaku oltung'ani ake aranyani ore entomononi ai ning'ua Laikipia Mary netii enkitok naa ore peeyam nipok naa ina etii enkitok naa ore ake peeyam nilo osiro enyor neeta keetae ina toki olee kaisho Enkai enashe tenkaraki enkitok ai amu ijo kayamaki nanu napok esipata nayamaki nalo pii amu kenyor ena kitok nkishu alafu naa oltung'ani ibung' enduata asio watu wa raha sana yiolo ajo nyor ntare kule most of you iyie nipik irpapit loonkeek uni ofyo nininchop yani kenyor duo ninche vitu za kurembaremba ore taa maisha naa opposite ina ore oshi maisha naa investment so aisaidia oleng te maisha amu etaa investor tialo nanu sidai oleng oltung'ani oota advice ele kimayian Enkai entomononi ai oleng
Mungu akubariki sana Faith. Tokani longu fole. Wow. Alikuwa tu muimbaji peke tumo. Angaranya nyabibi ala singolo 10 peke tumo yo waninye. Aga nashanga yana hama laru wala nare ba yala du na Nairobi. Ndo ya dolunguli. Wow. Ara dualo daga sawala mira holenga akanionyesha upendo. Nilodolo si seriousness amu meslewi. Ara slewkins na rai Nyara nadu ndomono wife materials. Ewa hadu wife materials so slewkins. Na kera waninye waltaudo la family. Ore walo ruaro more ninye. Nara anya na reshabi ala iwe ninye na. Mara nanda mundu. Penda do serious na baikana. Na je romono ninye najalo entumo nabo na lewe ne jole serera Masai Mara. Ne kajo romono ndomono ne uno longa wale. Neliga orbisho wale waro lewe ne jogala la dia ranya na ranya. Owe na mere ndo na iro anga inalo. Ajo ari anga ibe ame. Na mara na mayuna mishu bigayo wana big 10 years. Na rero ni tuyami. Na do according to Rana to ya moto lu 10 years. So ajo garo anga ibe ame. Yara ngarai ajo kar. Kaja na yaro yara na ya kanisa ina leo. Ajo kara na. Basi nelo na kala nabaya nalo ramjo kumbe bahati ya Mungu kule nalaba kuola nyango palo na batumo robiro ruo basi njaye wamr nagola magi ya mai ya marusi na distance la kuling mwini jangara ondare boda Isiolo Laikipia County or Meru County between Meru and Isiolo Meru lora imenoiro yetika mpaka na nyuki elo 8 good counties ninyi dungu na una ni gharama kubwa na mai na bana isi kunyingiro amagara la biwoni na kwa mpaka na harusi ya ngiro la mutaiwa na ya mule maro muna ngai mishoro ngore na ya ngai ngoro la bago ebiru na jaro sokoni ora babaje ya harusi ina 500 nusu milioni ro ya nini tuaranya nibo kumbe ni nyabaje ya doya kumbe kera ngai budget oltung'ani ara robayi inewe ore tina rishara nalotu naake ajame ni jomare merologo ai narome araru 50 nyangoro ngiri ni jomare as pre-wedding narume 30 ero ya budaguru kutugo lare legwa ede baina siai ere riyo kanga yole tukafunga harusi ashanga yana hera ngara bisholai Bishop Mero ni mtu wa maana sana kwangu. Yale ana harusi ai. Ere ndo iwedu na sipata. He is my mentor. Ere ngoto yara nyare. Ametoa watu wa maana. Na naishanga yana hole. Ngora mpaka sahi newe nigiri Miriam neja ne kono no maisha. Alo na misho. Arara kwa yana ora ndomona ne na ngarai na bo. Ale kitu na Victoria na Serem. Nigera misho gara rendo mono ne aranya ndomono ni empire sana niranya mari gara ranya solo gara solo ranya jo awancho yar mari sidai oboe miri shoyangai awancho yar mari sidai okay wana etengire bado ndomono najo ole laya sibaga nyor joya ngara maroliki as vitu guys na yo karanya kuno yo angara nalaranya nere yo anga yo leng mpaka ne sani kara bautwa na gore Miriam angara na nimisho yo amo donari soriai kai ndo ya room part 2 ingine ni kiasi to the fullest nere yo anga yo na romarela na ra amare yo mayano lente na murua ore na rasai isinga juo soiro ngane sia birdi rena daire sia birdi ngane in fact ore daire sarane miado na toki ko ndaw mara bolanga jamara abolutu haita lala kan kairu ko losin dala sanga imba sabu gole oro lo sombo lo masai maro lo bolitu lo mara pi aishu abogi making janga irkiliku to singolo lino madala the most of the songs nargelebu sure ore nano solo le ni na lengi gole marawa hanyalo wana ni we na dawa na ndo mari ngende ne meri gole je isala nya kumoga ngai na ganare kage meri lengi gole na ai ko bishona no na limu sibaro lendo singulo le nei na limu ndo nami mole sure
Nanda ore mbisi laide mamaro singolio jo. Anore Enkai nagol nauraki olosho lai. Chore laraposho kintaite enkata esumash. Ore enkata naai ake niking'adie liyo. Neewuang'apa enkima tenaimina rokong'. Ore torpurkel loltindi lodanyisho lukuny. Nitoshoto nkatampo niwuang'ie entoitoi. Entawuo leenoi nkiasin inonok. Amu rendekar kumok iyanyita idamisho. Ore ina kitok niyamita intaapa emboi. Nintung'uayie ng'otonye omenye nitu ibayu. Ore enkolong nirik olduka ibung'a oloirobi. Nijo kirukurukore nikilam penyo. Amu idol ajo kemagua teniriamariri. Naa yie inosie osina entolu nemenu nkonyek. Irpayiani ake airorie tine. Airorie sinye entasati ajoki nena nkae pukunoto entang'oro natamorua. Nemeeta nkera toltiren neemaki muj. Ore enaing'asie olekoisamu mibung'a enkutuk. Eama palayiok lenyenak ootoiwuo. Keji enkarna Sugar Mami enkiyang' emusana. Eng'asiata amu eponu akir tekidong'o. So ning' ajo ntokitin nairoshi. Kuna toyie mbea bushu. Nalotu aata likae sinkolio, atanya sinkolio kumok oleng. Amu atanya naa enkikoo pookin. Ele sisi Enkai. Lanyor oleng. Sindio? Etii. Una song na katorikine Enkai nakai. Keshi nani nyake etii TV ai kalo sinkolio lenki sisa. Ora video. Ama nkikosa but iko na some ketii enkiti weini sisi Enkai. Etii aisisi Enkai the parts. Amu Enkai eshankisisa kake anyok oshi aiko olosho oleng. Ara naa elojo oye nyakwata digital enkishon ng'ejuk natarruoyie mokure ureyie Enkai neimin enkanyit orkumok. Mwetushuleta tenkome orio oloiruko oleitu na peemagira ajoito oye tenkop esiapirdi. Nalotu naa naing'ua ilo likae nalotu aanyu sinkolio taata latest ojo talenoi orgiso lenchashur kanisa Enkai nyoo mirura peeminchaki kirasarge tenakop nara. Wow, that's okay. Naona my camera person Jeff anasema time. Orore yobaye. Kegende. Orore la yobaye. Yes ake ngoitoi. Yes ake ngoitoi. Amen. Yesu ndio njia. Mwanzo na mwisho ni Mungu. Haya mengine zote ni otherwise. Yote yataisha, neno la Mungu libaki. Nding'oki Enkai. Belekenya iltung'ani. Tijing'oki Enkai. Allah harala ini lesekila. Kanyor ndaa oleng iasita tesiai sidai kake ending'oki Enkai. Oltung'ani pookin litu kanyor oleng. Kake ending'oki Enkai amu miyiolo enkishui ino ajo kanu ebaya. Miyiolo ntarikini. Ore nolong nadung' oltung'ani tao neiting' osiligi lenye li option. Amu ore meret enkishui oltung'ani ishooki oltung'ani enkishui peegelunye enkishui ontarasi okeeya ontarasi. Ore nolong nadung' oltung'ani tao tenakop nolong iting'o enkolong nagelunye ninye nelo. Neeku tegela keon ewuei sidai nilo tenakata naa etii Enkai tayari peeng'amaa Enkai enyenak. Natamayianita Enkai pookin. Wow. I love you all. Thank you. Wow, asholeng osigala Enkai kiwaita almost 2 hours, I don't know. Agira yiwaki erishata sidai namayiana kaji nayau Mary Supet eneleshao. Subscribe to my YouTube channel na Mungu akubariki sana. Neeku Enkai tenebo yie. Kitumo tenda wiki enkolong ake naijia na Thursday saa 2 ya usiku. Mungu akuwe pamoja na nyinyi. Asholeng sigala Enkai esiapirdi. Kepayian Enkai roroki ormarei lino. Thank you. Asholeng.